It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu mirikande shayen ewo Facebook and FNC YouTube. Na yamfa kasebo no enchire mu ankasa ensemo. Yensha kasebo na se FM Ghana atoye fam. Na meka sei maame bia wanya mfinhia no aduana mienu 42 years. Na one ono ankasa ne ma mako basa a eka ne ho. Wane mu nyina da etimi akwakoto galamsey emuna nipa bi atu ede ato onom eja ato ho amensu ato ahye mu ma ewa wasa dunkwawo eno no wa Manfi West mensenem ewa toye mantemum. Na rahosemu esi ena no meme na etwam ewo mra enka ni kire mame one ne ma nyina da ebo wuram seja wonom ekwakopeja wa beye aduane ewo fie ne nkwanhia yi etumi ekokosi ye na odihunufo okohu de si ye nyina no o kire mu am mame bo moden ekoye na mra ekọ bia hoto a na okwakobubuja na odi aba fie no bra beye aduane adie no enka ni kire mu sei na ye koko enua hodo awuo a kyesa ase no mabubuja na odi beye aduane atumi kura ton bia na mabubuja ne wie no bekogu kwan ho na kwan ne ho no na mame kire mu sei ne mako ba se ka ne ho no wonom ehun sei galamsey mu na bi ho nom ene nsu ahye mu ma de santi omohu sei se de nsu ne tie ne mu adware beye de na mafra mako ba san ekoto nsu no de je mu di mu agrosa mame hwe ya otido ne ma ne nyina yira ohu ma kiri kwan bio na we de na asie ofrefro mo sa kiri din no se de na ekosi na yankasa mo madian mo nkompon hwe mame bo moden eko nsu no mu a ne ma ne nim ene oye na adwen senka janka osim na kwa hwe so betumi aboa na wagi ne ma no mame isi mu a ekire din ono so na akurin ade asa wono mo atwanya mame a wanya mfinhia aduana mienu ma fie ne ma mako ba sa ka ne ho so obia maye na de chese yemo mode yankwohwe mo konsuo no mu a ageta mofra mako ba sa na mo ko mame ho mo nyina da etimi akwakoto nsuo no amekase ho mo nyina da etimi ahwere wonom ka na mekase yade a eye eposifu akobo mo agomada kwakoyi amu de akopie mu ewo Catholic Hospital no wo asankregu a mekase doctor for papa wonom ahwede kode a etimi je wonom kwa edifiri wonom nsem na asankregu eposifu ahye ase yenhwemu de afade kode ente nam so a mame ene ne mama mako ba san omka ho no omo nyina da etimi ahwere wonom enkwa ewo galamsey emunam na oba Facebook no so DLFM 106.9 champion tailor de atoso do ba benya bi no ahwe ba hwewu mame na da ho no ma ne mama bako ba san omka ko bubu kokoja e de be yaduane wo fi ne fufia nto ata no adwade abamu a woni mi nyina da ahwere wonom enkwan ti wona ho sam efira to emantem eba yede mo kiremu esomo awiai Yentoa kasiabone so na yade ensem ebetodwa echiemu se eye amena otu galamsey wom ewatane ata eyade abu agumu amani pedu atoa nananom ewo nsiedo ama ensem ni betodwa kra na omusi esi wo eye mansu tontokrom ewa santimantemu nenso eye ensem abetodwa na echiemu se de bi esi watane ata eye potembia nowhere Sutifi South District ewo ahafomantemu na eye hospital penifon di betodwa echiemu se eye ni pedu na omoka so amato anananom ewo nsiedo na omohwe na nipa bako eka ho no onka omo a amana no ebu egu omoso no ntino mo ye nipa nkno pe ana omato anananom ewo nsiedo na mu nan omo praye ne de omo ekọ St Elizabeth Catholic Hospital wo hwidiem a omo uchema ya ade asese no omo ho eto omo ye papa esanse ya ade a eye a doctors for no ebomode atimi ahwe wom na omo chema nipa no bi so a omoka ho amana no etimi bugu omoso na nya ade ombetimi akan na emom omo gidi se bi da so wo ho no ma wo so mutimi kohwe se na ebe yo betimi ayi wom na omo so omo koboa no matimi akoyi wom no ya ade omo bu adwuma ye papa na mpanifo so hwe se adwuma no ombetimi aye se na ebe yo omo so aka ewam na anim no omo nsa ebetimi aka wom yantoa kasiabo no so yemfiri galamsey emuna ne edi omaga na de hye bi nya mekase nipa babo de ho no na galamsey emuna ekunkum wo no so ne fa ya ni fanchire mu ewa santimantem kumase ne potem na enkrefra santimantem kumase eba echiremam owura bi a wanya mfinhia no aduanan num 45 years tesaba fontentans wanya na kwesi boni beka ne se oye content creator tese obo adwumadenye power fontentans so a odompia wonom etai de na chiri pa mu follow nom na meka se no eye Ashanti Regional Police Command wonom de nkrata aba bonte echirem se owura yi ede nsam bi a eye framasem nukura nim
edigu oman Ghana eposifo no mase ewo TikTok so be fonten taso ntino owure ya ja tumi sense ma de ba bonten ye no kre na mom ope followers bebre nti no tu sa na mo nti eposifo chirim se nya ne sa enti wonom atimi ache no na owure ni din ade Azik Boafo dodo abonam na ne se duaboken chese one de aba fonten taso no omanyim ye ka obi pa onim duabo ne dua ne de chese onkwa ho agina sie kura na wabo a odi mu tintiman pa na ba Facebook no so DLFM 106.9 edinifo ne atoso to ba benya bi na wahwem na epodifo nkrata ba bonten echirem sem wo moden Kwadwo a owurai e wo mram Police Intelligence Directorate Ashanti Region ehwehwemu aduaduama hu sa abrante on de abefonten so no sabinsem hunu sam ensema hodo a nokuranim e na okeka edigu eposifo anim ase no owurai begina TikTok so ko kan sem bi sem Eya Ghana Post Service asante mantem nkura beta honom won nam enkwanchan na mokọ adwuma na Adjoa wonom ene ba sibra ne commercial sex workers ya mai aheten ahemre e womra o man Ghana mra mposabe e ma ho kwan poso obi enkobo ba sibra enti eba ne senene owura ye beka kire Ghana Post Service say wonom ne maya o mugina kwanchan ne mamada Agyei Sika no wom ne edi akapem agro e wasante mantem no chirima bawura mu asante mantem a eye commercial sex workers o mudi dwuma ewo asafo no chese ho de enya semkuma Ghana Post Service mrante asante mantem aba dwonko ene so mo kwosoro befo mani sa wom su huma gri aba echire din ma prapra chire sam no chirima podifo koduti ewo asafo na asem wekosi ne no ana podifo ni tentesa akodo na ebi so penin owura Boafo Isaac Diaboken na nsema beka ye nokura be na wom boaye na ye hwehwem na ye nokura na eposifo mutu sa na mo no ye mamra ene wo munni ablante bie na no a o posifo de adwebra o nokura nim mi ankasa munim se me ye obi a be fo tentaso na medim dwuma na mpesa me kan nsema ebe Ghana fo asum doko do mo nyina tu bunkuma bedi machi nim se ma yetim sabe obi kan sabe nkwase asem huna obenya kitafo pi wo kan yansasem obi ani wachi de senti na oka asem se beboa na wanya dompi edi na chire ewa be fontentan esom na meka sai aposifo chirem se o mse waje atum sensem na oka aye ne yensem bia enya nokre afin so pepai wakasa nsem pi de gu Ghana mampeni barema oboada John Dramani Mahama hofin eno nso waje atum se sansem oka aye nyina no nokre bia nim na mom ope followers ene enti okaka sansem we ya na meka sai ade aposifo ede ntansa de abone sei Omani yentremu nyasa ensema hodo enim nokura nim no yenka emfa ango nyonko anim asente no omale hwem apa enkoso mfanfa na mutu a otunum na eposifo de kokko e de aboga na de hye se obesere mu ada mo amunya akwanya ekwa be fontentan so yi sa na mutu a mutu e kan ensema hodo a enim edigu nipa bi anim asede tete abusiantem no munyai na wa wundim na betu sa na mo na eposifo be chi wo no omaga na mra ene obedi se de sefi se oman wa hwe ni ya ebedu baabi no ebeye osepo so eson kakra pa na so dabre ebi eniso Yentoa kasebone so na sakomono eye district police command for achi nipa miensa omoto ehye eye owura bia efra na Austin Tenge wedding frisha na duonu nsia ono mfiga na ha ye Liberia nin na mu chirema ya ade nipa miensa ewa police fo akache eye Francis Amuzu wedding frisha na duanan Ana William Adisia wedding frisha na duasansia sanso na Vincent Azika wedding frisha na duasan ana chesomo wa police fo akachi a omobomode ahese hwehwemu ebetimi akoso na ya police for report di beto Johnny Chemu sakomono district patrol team no enya call edi free nipa bi a omunim no Chemu se eye nipa num bi ato ahye owura bi so ewo ye ECG eye lahyibi efiade etwemu agefo bosom ni de to so aduonu nso na the district patrol team no ete ye pena mbo omode akobia ye asem no asi wo ho omukodu honom na chese Austin Tenge ya wedding fish aduonu nsia eda honom a onke ne ho na chese omohwa ne kon ho ni ti ho na chese omabu ne ye papa ene ombo omode a eye hwehwemu ekiremu se eye nipa miensen ehu owura eye Vincent eye Tenge se
Austin Tenge say oya kronfo ne so omoto share ne so omutimi ebo ne saa na eya omude eya Austin yi ekosakomo community hospital say ne be yom betimi ahwe no ekire ana omudi tuja echemu say wato anananom ewo nsie de san say eye pra no pra wo ne kon ni tina cheso mabu ne ye papa na omude eye emu ne so akosakomo community hospital say ne be ya eye diplomatic protocols na ebetimi akoso no matimi aye hwehwemu afasem no ho yento akase bono so ne yenyira mu wasante mantem na meka se no eye okwankyerefo pani ono ene wo hwe apomuden eso nhyehyeye so awa manse west mensenem ewa asante mantemu eye doctor farm Bernard Bediako odensem atudwa ekiremu am omode botaye bi ese omani so mensenem so mobo apa eno yebeka ne se operation visit pregnant woman ana women onba modin akọ mantem no mu eye mensenem akwasra apemfo a omo deda aresabia hodo a mokohwe mapomuden mu na omachine mensenem magimade omudie no akonka ne yepam na opande sem do tudwa ewo mra wonom ehwe mbodembo efa mfempem yenu ne de nunum dwumadie sonko omatu ne bra o mabọ power asante mantem amanse west efa pomuden ho eno no tudwa ewo manson kwante na doctor Bediako ekirem sem ene moto mutuo ne yade ompeso omoboa pa na wonom mensene no etumi din kan pa na ekwa ne mu afise wo hwa mensene makoma akwadua na miensa eno no wa sentiment omo nyina eboa sapomuden ebetumi akonka nan na openi ekirem sem ewo mu sai omo body maden nanso oha pina na wire sa adwumadie ho ahodo am omo gusa body maden aboasa bebeboa na dumpempenso bi am ayaresa ebetumi akonkan apemfo so mbekọ awoso no bibia bekonka ne ede ama woro de sem sei atu dear yemani bonin Samuel Ofolibo atenim awasante mantem Nyamia daroma ene de nije keda kese ma ye isan se ye hia ewo omanhene palace ha ewo manson kwanta ye hwe health sector jumadi edi aye afi aitwemu de egu nkompo ekohwe 2025 ye performance na ehu se nyamia daroma ene ma bebre ekodanim yes na challenges kakra ne gaps so wo but ye hwe improvement na aba na ewo se ye ma eni age isan se last year EDC ni so say the theme for the year and say becoming a model district because Namanse West was the best performing district out of 43 districts in Ashanti region. Internationally, say last year, no, I will say try say the gains ni no, you best sustaining. And when you did to your say we want to become a model district, and that's I will say a year, a ma kwa waswa, omufanyin say no kwa waswa. You see a person say you best mukina into maternal health care indicators no, you best strengthen no. And when you the baby buyer, I friend no operation visit the pregnant woman. And see district director, many team, you launch here. DLFM 106.9. Akwasra eye apemfo no ye koye ne omukru no muhia e ma ye di komo bebre e fa omunyinsɛ no e de sɛ de ombeba hospital aba bewo afa omo afa omba ebiem so ye hu apemfo a no mo fie a omo start eye clinic ye ANC no enti omo so ye no mo kasa ene nkola enti kyase ye koye na eni jesem omo ni eje ye enti ye to aso for the rest of the year. ene adwuma de mabo bi pa eni a wotie obowura mu awa sante mantenem amanse west mensenem a ono na ye kwankyerefo pani a ohwe ayaresabia apomuden nhyehyeye esom ne den ya de doctor farm Bernard Bediako na no achi no ena Ghana Health Service Ashanti Regional Estate Manager Mr. Ebenezer Ewuku enso kopie dwumedi na se kyerem sem wombeka bono ma omka biewom efa apomuden ho no wombetumi aboa pase beba mbon wode a enya bia hoto am a doctor for nurse for de omutire beto na aboa na oha hoto a ekoso etia adwumayefo mo ye adwuma aware sabia no so mo begen ha mo manya asomdwe e de asa ye na de hye eyade medical fee ayi nso aye ahyehyɛ a yɛwɔ ma ɔmo accommodation residential accommodation yɛnyina be dia to me sɛ ansa na aprende adwuma no betimi akɔ n'anim na adwumayɛfo no anya baabi a wɔn tie sisi ne ka sɛ yeah DLFM converted dada hospital dada polyclinic into hospital there were accommodation challenge it's mobilize about all structure the TV I hear friend remotely as see start do na anya baby a wo tie and I work sub districts so the TV collaborate with community and assembly ya start in ya adan kakra and the ama nurses and the health staff and also there were
a long-term, district long-term program. One airship kwampa mining institutions and the assembly and other collaborators labor together. Let me only accommodation here, what me attract staff to the communities. And our communities one Adjoa collaborate the assembly, the district directorate, regional health directorate. Any awoti ye ubo egremu awasante mantem ni mu a ono ye health services Ashanti regional estate manager the din at the Mr. Ebenezer ewuku na ne kwakra mu no na Mansia West aban na musene mechire DC oniminyamfo Prince Menu Morrison enso echire mu se mensene bekoswa bo a doctor for na afisi nurse for chidom se be ya bia hodo muti betro no ombetuma nya bi na no ba ne sape edu ba bi a enam se eden hodo a eni honti na se mense no ekokwa han biaya a nurse for doctor for di muti betro e ba ne sape na eka twitwide ni aba doctors for ne nurse for so boka te ba ne se ha adwenti o meboa papa bia o mbesi dan kama na boa ma a doctor for na nurse for no enyi ba bi do muti atro manya somdwe mapa abo apomuden ehun eban wasante mantem Yen na be dia to me say ansa na aprende adwuma na betimi akọ na ni adwuma efo no enya ba bia o matie sisi ne o ka say ye hospital no convert the dada hospital dada polyclinic to hospital there were accommodation change the team mobilize about all structure the team aye the friend remotely as see start do na enya ba bia o matie and I work sub districts so the team collaborate with community and assembly ya start in ya adan kakaka and the ama nurses and the health staff and also there were a long-term district long-term program one airship kwampa mining institutions and the assembly and other collaborators labor together let me only accommodation here want to attract staff to the communities. And our communities one DLFM. collaborate the assembly, the district directorate, regional health directorate. DLFM 106.9. Any awoti ye ubo egremu awasante mantem ni mu a ono woye Amansia West wanom aban anam sinini den ede honiminyamfo Prince Menu Morrison namane boy yamane boni Samuel Fulibo aten na difre asante mantemo besom yen Yentoa kasieboni so niembo remu ewo nkran ni mantem hanoma na Madina Job Center ene eye when omunyamwa edi frimrashebedwani edi Madina constituency eye honorable Dr. Francis Xavier Sosu honom etimia lanche eye free monthly eye master class design no be boa mebunu no sane ebe yomo so no ebetimi esuansa no dwuma no manya ska edi egu omubotom na saa eye mfimpi mienu aduonu nsia yi de ehyase eye memende etwemu yi eye memenda na etwato ewo gifo busuminim na ndi omo besua aye netimi sua sane omo besia eye samosa sanso na spring rolls any chicken rolls a etimi ebo a wo mesansa wo hwe sannuane we ya eno no ehudwadie ekoye pa ewo man Ghana mu na yade a mashebedwani ede Madina aya abato pesuane so Dr. Francis Xavier Sosu ana so ma se omudi dwumadie no etimi eba ya sane ebe ya beboa na on employment amani mu so ewo man Ghana mu no esubetimi aten na mabunu no so anya akonya no etimi asua ne ma ombetimi di omunsaye na aboa wom na sika etimi aba omubotom na Mercy Kalimenso no na ye coordinator de vocational training no ewo Madina Job Center echire mu eka se dwumadie no eya ade amrashebedwani ana ebo ne homodin aso betimi ahwe na tememfo mo Madina ne so no etimi anyansa no dwuma etimi aye no sanso edi tudwa echire mu se ombeye dwumadie ewo meminde bi etwato ewo busumi bia mu sane ebeye mabunu no so betimi anya akwanya na timi asua na bekoso ewo Madina Job Center mo office a eno ewo Madina mpotem nim sane ebeye atememfo no so benya akwanya no etimi asua eyensa no dwuma ni bi na obi biara obetimi aba dwumadie na so na yade ombema ne certificate no kyerɛ sampa obesua ensa no dwuma no ne nsɛmtwerɛfo kasa no ɔde nsɛm sei editudwa training ayensa no dwuma ye coordinator for Medina Job Center na mebo ye papa Honorable Francis Xavier Sosu MP for Medina constituency mebo na abaso kese pa
ono ana ye sponsor edwumade nyina ema nkofo ezua enti enne no busumi Saturday etwa to e busumi bia mu e da to ye hu so say e be kire bibi e be kire bibi in a sense that e kire ade e fe no master class ade a nipa no besua e na ya no ofri ha ko betimi dia ashase eye ensam edwuma bi na ono so disika bi ayede aba ne potuko ntende e na ya ashase e wa fiwe na me adom e na ye hu ni fefefese eni ya wuti ye eye Mercy Kalimenso no na ye coordinator edema vocational training no ewo Madina Job Center na no achi ana Amadu Tahiru no na ye director edema vocational and apprenticeship no ewo Madina Job Center esra mo omuke bi wom eni omo betimi abo ani na asasa adwumede ye omode abai o betimi asomase catering students are all called 1 year training. I want your cake, bread, samosa, and spring roll. Anything about catering, both local and continental. Almost 1 year. This March, you have a graduation. Can say, I'm on one. You have a job. Come. I do almost any. You have a more can you? No more starting. Juma, you know, because I could be more started the year. Juma, brother. Almost starting enya ho emfaso ntino ye bese Ghana businessmen Sikapa Lumba member choir ye province and picking utensils I the giant part the way be ka wa koma bia se opesa we boa no go fancy and youth na almost when one area Uba Madina social welfare obisas bia sa o hwehwe why eni ya wuti ye eye Amadu Tahiru no na ye director edema vocational and apprenticeship no ewo Madina Job Center na ne krakra mu ana omo omutimi ekosua sanudwuma echeso mani asopa wa akwanya omode ama wom sane ebe ya omo so betimi esua sanudwuma na timi aboa wom wo masetena mu no matimi anya sika enso edi omudwuma more baby I say we need a first time yeah back training and to say but and say no yeah chimwa ha yeah be siasena yeah samosa spring rolls and a chicken roll and anything like chimwa and na say wa my akwanya we say yeah be eating and esia bi e dia aka edwuma yeah wana say ya ni edwuma then youth na ye ni edwuma e nya san edwuma bi e dia so until that MP last week and FA program also so far it's very fruitful because the panel watch and they want to the boss and I watch and the first one the best samosa me spring roll me chicken roll come on and then I think say I did papa dia o dia e wo ye mu na ye be so mu aba ya chi eni ya wuti ye eyetimemufo munya mfaso ewo dwumedi no koso ewo Madina omunso netimi kosua ensanedwuma na manibo ye nsem troni Elvis Kuma Samson ana de besom yen we yenyina we so na yen keka madwenkyere ne bi ensomo ewo Facebook no so na me wo fase Adjoa Agyei di aba no wase good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy bi otafrija wase asemu de awre ho pa wo so bi ene ne ma ekwa afu ma kobubuja be ye aduane na omunyina koto galamse amunam emu oye pa sanse na eye Reni Graham di aba no wase mu oye pa na Adjoa Agyei wa kura san di aba no wase this galamse nsensemu di ano odi no ye di behunu kura bi ni na DL Veronica di aba wasusa na me wafa say Richard ahwe na odi aba na say good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwade Kwadwo kurum twabe wude hye konkron osi ade ye odi wanf otafrija their news is official like bed meat na kasebona nam DJ Ghana man fidi so na ye great station DLFM manes eho na kasebona nam manfo nyina tie we wase ode yasna dwumaden a yebo esmo man onapo na ode bam ede aka ho na Deborah Nati di aba na ose nwanwa ose we kwara can't think far kububuja abafie galamse amunaku nipa mu mako banan aden na Kofi Parliament di aba na so one Ghana one people one nation alive my country Ghana ohwe live
edi free agona bo bikuma apa medasi kofi se won so do adwenkyere edeba awie kasebo ne yanyina we so na yemfansi emusemufo ne ye maze mebel ntwene se mo ede ema yen champion tailor bemo bo adade ekopie mu Facebook and YouTube makasebo no wonya bi ehwe yen DJ Zigibi echinchim efreni fruma ede som yen awie saa nso na me wofa aseba Jewre president efia shiga ebo ye ho ba honhom ne honhom ne kwanso akenkafo ye mienu edi amegye so yo wofa osi ade yo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa. Yes also a radio mu ya santo a wedrumu twetwehuru me wofa asema ka Jackson dade Lumba nwumtu mu ne ho kafo wo nwumtu mu no firi se ne ne yede pa na no so ate se ku oba betena se nene enam se ye dwo denti no yem papa dade Lumba ne dwumadie soronko a Ghana fo nsi ne fom kra no de ba obekyekyere no nwum abobo abekosem ede afa yem papa ne nwum to na bekosem ho na oman Ghana nipa bi so mabɔ bra esafata se ebo maba so na ye ka wo no mo no dwumadie ye soronko kra nti oba betena se one me wofa ase ba sexy journalist and afi kwame efum omo bɛn nsempi na wom eba na abanso 25 din ne bra na yanyembre enkyerɛkyerɛ asɛmfa ma ho yema mu nyina mo ni tia de hye ye kwa radio no e yo mo de akopem no miensa. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina koko yade. Sisi yade, amamanya yem timotete womono. Yedro no, manumbi, amama de me home. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen.